Hello everyone, welcome to my channel. Hi Gaming Rumita. I am the certified Ho'oponopono healer and Money Reiki Grandmaster for the new viewer. So ngasi video se relationship ki di already aina same na loi hreng ngasi this self love ki ko isana isabu nungsiba without expectation from others akoi mingol mi na engonda care taude nungside egi wata de habdo do hana khwaidagi hana isana isabu nungsijaba. See, this is very important ko akhoi isana nungsira adi mapangi mina su akhoi da nungsirakani akhoi gi inner manungda akhoi hana perfect oira kana mingondagi expect tawgadani. So akhoi gi nupi gi especially mi gi da care tawna lai ko amagi khanba amagi khanna masagi di amta khandaba. So khwaidagi aina haining is matam khatang puthoga isagi su khangadami isagi su phanabagi progress oiba kamaina upgrade oiba isagi su khara khangadami because it's not a selfish nate aba sai spiritual responsibility ama khallaga tawbigadani is not the selfish is a special responsibility ama ni ani laga repeat tawge so bayam masana masabu care tawge hana khanbiu because akhoi isana isabu nungsirakta de ko akhoi isana ngangwa ba mina su tala ania ba ko nungsira aroi tuna isana phajana value masagi pio masana nungsibiu masana kena layu definitely people will respect you because akhoi gi positivity manungda lairadi mapandagi automatically attract koini so kamaina tawgani with the help of tool Ho'oponopono ko isana kamaina nungsini habasa khwaidagi hana tum hogolaga minjen yengaga khwaidagi harawaba aise confidence amasu lakani aba hairo ai khwaidagi unique amani I love you aina because we all are the child of universe so koi punamak se universe ki machana tani so we deserve all the good things in this life koi sigi life se phaba unique oi aise deserve tawi because we are the part of the universe koi universe ki machana tani so aina khwaidagi nungsi harauje yana ninghen jegaga ne tum haina leiroba sigi challenge se 21 days po tawna yengo sigi magi changes lakpado na sana dum khangakani continuously 25 days harauna leiro minjeng jenga aina phajai aina heliana leiro with the help of Ho'oponopono ai isagi ming se na sagi maming haijaraga for example ai gi ming Rumita. Dear Rumita, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Siga is not necessary 108 oigera 11 times so phajana discipline aina phajana tawiga the 11 times so nuti kujingi 21 days se tawaga yengo maki result dona sana dum khanga kani unexpected me dagi su nangonda nungsirakani value thamakani nangonda positive response pirakani nangna haiba tagarakani because nangna sana hana cleanse tawthaga Ho'oponopono do tawrabani na definitely mapandagi positive me do lakani ba nangonda kanarakpa opportunity piba nangonda guide tawbiba aphabanata nangonda lamben do utlakani so sigi challenge se tawbiu depression oibi no relationship se kaisum nate with the help of the universe ki guidance lobani I say haira khanview with the protected always universe na khoi se protect tawi guidance tawi na haira dina kaisum darkar ta de relationship ki mayai da universe da rabana gi relationship to miracle oido mi hana dagi amukhena hena pharakani adu the mind the thambiu sigi khallaga sigi Ho'oponopono self love ki se hana tawiu sigi chanting se continuously 21 days po tawraga yengo maki results se isana dum khangakani ma'am sigi tawna yengaga agi comment ta habiramo I thank you so much everyone ko me amna so igi hana yengdigare positive feedback na talaye hauzik so igi advance Ho'oponopono and the daily magic practice so dum results se haji daily magic practice di 25 tagi hobani Ho'oponopono sidi ai sigi October dagi hogi bani na class ahum mari yauraga positive result lakpase koi amna haraure so sigi se chanting se me amdum tobiu and advance Ho'oponopono gumba yamna problem leiraga di consult tawninga di ai description da link tiramge description gi link to ga ai WhatsApp ta community da join tawba yagani so thank you everyone for watching my video ma'am thank you have a great day.